Halo. Nagaling juga nga ay ngu ibig kena bah nga layo ya kini kasin dasi banun file ya file ya ya ga ban file ya ga namun sen katong hi ka bangawan ban mi hikmat ha ka bayde bat kanika election amisi kalong ba kawai kalong ba gide ban ulong ka jingyada nagaling juga jongka sengknam kita ginong rim juga ka jingyada nang tabat kanika ban penkiu election bat ban pene pesa ya ke ke bangidon tela dengan kren ya kata kentin nyada kabumut ba kabokong sana ha kalong baik influx habang ipay lada nakanika trade bat ka marketing kai ke bangi i kalong ba nakajingjur jong ki influx kalong ba ni syakni hadu ka ki peteng ni syakni hadu ka kam kejam kabang dapat nadu ki por memensua ha ka por ba ka ri India kadang dei ka ri ke badang sedang nadu ki khat khnai spa sau phunyo sakmat kaba kini ki pareng ki wan chini ha kadur kadar ban le ka treat ban le ban khai patang hani po ri India juni ha ka bakut ki wan marsansha ha ta kisnan bomachwa kaju hi ka dei kani ka treat bat ka marketing hi ka bangi ru hangni ngi ka bakung san kalong kanuksa ko pi menta ha po yodo menta pindawat ikasi ki song po footpath bat kini ki dekhar ki song po dukan ti kabalngo kolong ba lada ka district council ka don ye kata ka ikhtiar jong ka ban le ye kane ha ka bedai bat kini ka trading license ka jingkli kolong ba ya katu ka trading license non tribal trading by non tribal regulation act ha bala ong ban regulate ya ka bamut balada don kini ki bri jongi ki khasi pana jongi ki bala la ban le ya ka nu business sendai shu ban nang renew ya ka trading license tadi pli lentino ya gibril jong tehendai ke bangi i pada mentah po yodu bat kini PB ter kuma PI mentah bala abun di bar jelai bosong ke jingkeli kolong ba menu ba trading license iki kan tana kaliang jong ka khnam ka stick bahai ka tu ka influx ha ka baidai bat ka trade bat ka marketing ru ju amar badai na kata hi ka daw ba ki bar jela ki yo ban khai patang hani bat ki sawan bolong trai hane bai kum tok ka nuksa mentah ba PI ha kini bi mola ha kini PB kat ni ki song ki bar jela sudah tementah ka ban kendang ki la piat lemba jong ka an haba ka an kala don nadu taw sinem khat khnai spa san pusau regulation act jong ni ka trading by non tribal ti ngikwa na kalyang kasang khnam nangaru simat ngakwa ba ya kani di mutbet namar bangi sutu ba hapo district council kat kini sistem di blalit no si nyopo price nem ka district council kala don tementah ngi ibe kolong sa kami kumjo ti ngimla tip bat ngimla ban batai ka bahadin ki senang tulup susu banabar dah kani kedur jong ke pateng pada ka bekut ni kasi ngin hapsu phat nang ni po state jong ngin ki retra ya tama bagai ke kemat bahmat du jong ka mangkren mentan ngalep keren kemat jong ka long bikin influx ka de gawai ka bakta jur bahaya ngi hak borok ki yang pi larengin keren ya ka triat dari keren ke marketing namar ku mangong mentan bah po di India maswa haring uban chini limba jong ka pateng tu suyo ban sansar di India hadin ba ka dari India ka yo ya ka jing la lu jong ka khat nai spa sau punyo tementah ke beja hapo megalia jingi ke de ta du kasur tengi kwa ban na kaliang jungi dang ila wan ha kabor tagamut da do pai ba ula ibit ya ka khnam ka batrai na du mensim mi kren pisa mo ni train na du mensim kam kat kidu ki issue bangilai du kamut ni train du mensim ni lut na plai ka pisa mdai ba ong bangilum pisa no tela dang yo do pai ba ibit yangi hapo district council hapo kan riu panai lane hapo system ngin penbait du dikini trading license namar ngi sutu kadi kani ngalak pun keno ba kadi kani ka culprit ke state jengi ya kari kasi jengi lada finwat bahai kata kadi bitang ke influx wet haka trade bat ke marketing lat yang tam dan eu ya kamut kemolong mentah bagi perkat bat pinuan di hadis sponsor ban kun ngene usan kadi bitang na kada ka influx ne hadam 60 ngasim ke influx namar kadi ketu gelenti ke ban sisin ba ayo rung sini teh ayo rung sini ki babun pada ki jerut ki bun kita ngin sepen baik haban dagila poi pot sepen atu gi nolor kata gi nem bak ti glak ti an gi pok kursin kelab yang dong sedong ne habdon kam man penting ladang ini kren ki an kala adun lupa mo te ki badan kam hiban pengklan cui ka an kata ngindang haban le tanjat ba mentang ngim padon ngindang habannya election ai shwa bo pai ba un poi ngi pot disekon dan ngin sapai ka kam ngin subun tan ka tin kam ya dan lagi don kam pai ka kam nomor da subun tan tim ka kam ngim poi ta tepila ban supin idak puli ita ai bahap na terus kam su sijar ka tu kan ne pi ladang ini kren ka an ka riti distur ka bangi de ban terus kam nanta kata ka kendo ka siap ka bangi de ban ya dai la de
kat kum ki an kat kum ka benet jong district council ka bala don nduk kimpor mandai muchwa ki khat san kai ji khat khandai san po kli kisna muchwa kadang ini keren kumi kita kemut ngai iba sibun ki kita ki jeng senjor akarti sencar jong ka district council namar kumbang itip ba ka district council ka dei be ka tribal administration mo nginu meker ni ka state government ka dei la jong hi bat ki beri ki banabar kitip ba hapo Meghalaya jongi kidan artli government kata ka dei ka tribal administration kata ka belum governing la jong hi ka governing body bat koi pade ka dei ka state government tinggi ngi meker ni kata ka wei ngi keren tik tangi ka ni ka tribal administration ka ba kentup lut ya ki klik dong sensar senong ya ki hima ya ki raj dong sedong bahap hakani kaju tibat ya kata ngin nyele kat bala ban perskam ka bat bente la kameka namar ban lumbutoy chunu benar betul te ka perumahan lut senong ta Hadu kan nu pisu pai bau nai ta ka jingkersian. pi ladang ini keren ya kata ka jing don ka jing bam don kata ke song hagi pai ba banjet namar pej ya ka kam ngitrai kat kini gi senam gi bengila lej kat kini gi benai gi bengila lej ngila dek tring ngila dek pun ikam ndai ban perkat baklaba ka kram trai lada ki don ki bampet ya ka news ki babun hi ki bampet ya ka news te handai hagini gi senam gi hagini gi benai gi senam gi bela lej ka khnam kra trai borba banle sibun ki ikam ke bam mentoy ya ka jai ban riu te ngasngu ban ong ba lada ki dang don ki bampat ithu ka khnam ki bampat tip ya ka khnam ngatrai nganong ki ba subha ban wat tip ka khnam gari ke bat la jer la tho ru la jer la tang ru ka khnam bat ka bala ka khnam la kharu na ka singka jong KSU kumbang itip ya ka kerteng jong ka bakadai ke movement kamdai ke political party kene kani kamdai ke political party kamdai hiru ka bar perkhat de kiwi ki bentai ban numtai ya ka jai ban dio nging perkhat bi movement ke bumut ladang giram election ru ngitrai bat ladang job election ru ngin nak trai khamba kata kadai ke wei bat ladang giram ngin mare hamadan ladang job ngin trai lang hamadan bat haben ngimong mengin trai tang hajrong ben ngin le ki research ki babun bat ngin le homework ru bat ngin ta jam susu khmat ik kam bahas Kat nu pi yo pi skong skam pin jau tamang isu thu ati ka jon si jong pi bang don ameli jong pra. pi ya kata ka jing job jing rem ka tip bon jrong ka bakong san hi ka di gonong rem ka baskem kai gonong rem ko bangidon ngi ngim la nganong pi naka nong rem jong ka kham hi ngala karen sai mende bakadai ka banyada ban kentiu ban pane persa telang ngin keren ya ka kentin nyada ka ket jimut ka borok kiliang lengin ong yada kemut nyada ya ka trit bat ka marketing Kadang ong edang ya dai kerti ya kerti sensar senong ya kerti rustur jongga jai bonrio. Kata kadai kawai ke bangi perkat. Te hendai la kin ong pada kipai ba kim pat sutu ya kata gajing banjit ya kinong bikmat ban penjob ya ki. Ke bu batrai na mentar jai bonrio ta kata ta kesong ki. Ngi peni be ekonom rem jongga ya da nomor ba hasun ngim na banai ai. Borok khoj mentang yang hamadan ke pemut ngi dan kami keno siap ban penyang ban perskam keno siap balasah hadan hebot. Ladang ngi be nang ni kajing keli kami ngin ai. Kata kadai koi saya ingin lagi larang isya be nang ni larang ibe ya ki barjla ki senong lejong ki don la kejong senong kalau kedon la kejong jaka ni kan kijing kili mentang mi ladang isya be nang ni ngelik sai te menta ka khnam ka yang hakata ka nong rem ban perskam ka jai ban riu bat ban penek persa ka ka bangidon penek persa ka bamut bakani khndo ka bangidon ni ha ban penek persa kata hai kadai ka thong jong ka khnam Sisi mak ni jam sama dan itu. Gua pelong ni nga pengambil dia sesi nomor ada yang kecil temu ke bantai nak bantai jom terbaik. Orang la syaram hasil bankom dengan ipak ipak kidon di sini. Setakat dah gua pelong ni apa? Ani sesi bantai terbaik kecil tapi keti bantai gua bantai hok nak bantai jom. Jadi kita kimat bahak du kita QT badan kampus sponsor. Kiba hakmat du hi kadai hi yang imo kumbang ya setip hi ka district council kadai kita hi ke bantai nak bentar ke bahagamiat cungcai bendu ripa jungi ke pindah bersiap jungi patla ngangan poy ke bor se kawai ke bang ko kalong ba ninya penbaik no ya kini ke rukum tungkam tungjam rumah nomor bang i ke rukum tungkam tungjam kamlong ke basyah ke bor district council tu ko bagi tagi bentaru tadang poy ke bor ninya penbaik kadang ba kamlong ke cumutoy nak bentar cungi samla dewat kamuan jam Habis dia berti anya kok konsil satu PE bakal labiang lu nadong sedang. Ki anya hoi ki don hi ki bal ki labiang hi po district council mereka don kampat ini bangin perklan cucu bapun juru kalau lada ki don kampat nuan ra ru ki anya ta kemai. Kum ki thai ki anya ba ko PE bai don kam ban wan ra ban perklan cucu. Ya kata te ban mentahi ngam parla ban ong hendrai darang ila po yang te ngin sabishar ngin sapek ke kanu ko ba idai ban ka ba don kam bangin wan ra kemai. Isu tu kumpulan mentari konstitusi JP dan MDC itu, walau sitting MDC itu pun besar.
Hani to pi na para kadon am kajing ikun ka ba yang bedi pada ba bo amali zo para. Hoi kita ke Jisha bau industri juni mo lawan no sini sport na tumai. Te na kalian kejunga semua ba hoi kecil kun to kan don hi hak election hi kalau ikunta. Imla awan ong bau ta ong job baik ane kumbagi saya ong mo minta ketika kadai upra ki ya pekmat bagi pajak kita tanya jungi. Lagi ibat bana kalian cepat ba udon kecil start nomor pakai MMA bat ke industri ru kaya pher. Nata pajak ru na kapor Singapore kawan hi kecil kalah hak cit ya kena hikmat. Martin teng kam dei than hi ka parti ka ba bi ong bai bala dei kani ka parti ka biang la da ubriu biang ka song hi ha ubriu ala ki pai ba ki chit udu ubriu ki chit bo biang ban trei na ta chu ki Pi kun independent. ka ba pelong nga bang ni kun kum independent nomor ba hoit mu chuang lai kun teng mo mu chuang na dei pi ndai ngam ong ba ka parti ka pen job election dan ka pen rem election ndai ka ba menta ka sin pas na habang ya cherum seneng na tuat jimut makinong persyan ki junga ngai iba kinong kursian ki ong nga ba ada longkat balong ru menta kasin ni kwa ki wa kun independent te masin ya karai ki chung kita kinong kursian ba ki pat bahi om ya karai ki chung asme Nomor hau aja atu pi dan jingkerman ban ko sak thau. hoi ni don ki chung kermen akan kasin ba menta mo nomor ni iba ki pat ba ki asisha ki chung support nga na ta kada ngaru ngasu slur ngami ikene ki election bang kermen ru kum bang adon kemen sim tre pat ba ru ni kata ke klem artin ni trai in point isa kata Sembal yu kinian. Yo sembol te na kalian ke jungaru ngala kumba ki pa ki kwa mol na hi ngatrai te na kalian jungaru nga kwa kuntahi te da mundon kita te se nila ban chip ki weiru